Oliver Sumagang Ditibor, have a nice day, Pastor, na ako'y pangutana bahin ni Ana atong duha ka mga advertisement. Una, kanang nagsakit iyang inahan, nga nakakita og pitaka, ako manggong nakita nga naa siya'y arthritis. Ikaduha, bahin anang mga estudyante nga gapangdula og basketball. Ako manggon nga gakadunggan nga gapamalikas ng usa, miingon manggod siya og sus or hisus. Okay lang ba na, Pastor? Bahibasin man good og mahimong ihimplo or kapangdulan sa uban. Okay. Arita unang nakakita og pitaka. Matod mo ga Arios. Tinud na igsoon, dili na siya Seventh-day Adventist. Ato Hope Channel igsoon, balanse ni siya. Dili ni siya bias. All walks of life. Tanan nga mga anggulo sa kinabuhi nini nga kalibutan nga wala lamang masintro sa Seventh-day Adventist. Bisan pagdili Seventh-day Adventist, ginakwaan nato na siya aron makwaan og kapanaminan usab sa publiko. Tino dili gito siya Seventh-day Adventist. Antud karon wala na siya mahimong nga Seventh-day Adventist nga nakakita og pitaka, meaning to say naapay daghang buutan gawa sa Seventh-day Adventist. Bisag dili Seventh-day Adventist, daghang buutan diha sa dili pabsag dili Seventh-day Adventist, no? So mao na nga mga mensahe kato sila ga OGT to sila. Gikan to sila sa laing eskwelahan, ang uban sa Liceo, ang uban sa gitawag nato og unsam ning eskwelahan, nalimot bag-o na siya nga eskwelahan nga muanhi dinhi mag-OGT, mo comply sila sa 250 hours. So gigamit usab sila sa Hope Channel nga makahimo sila mga episode, no? So katong nag-Arios tinuod to dili gid sa Seventh-day Adventist. Mahitungod aning nagdula sa basketball igsuon alang sa atong mga batanon og bisag dili sa mga Seventh-day Adventist. Tanan maning reliyon nagdasig ta nga dili mamalikas. Dili lamang Seventh-day Adventist. Mismo pa ang mga Catholic, Protestants, mismo pa magani ang mga Muslim, nag-encourage nga dili maghimo niya na. So, kibali kung na may naghimuan na, dili na pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Dili sa na pagtulunan sa Catholic. Dili sa na pagtulunan sa Protestant. Nadala ka na sa batanon sa iyang pagkadako, no? Sa iyang growth. Kay ang pagtubo magyud igsuon, gawas nga adunay impluwensya sulod sa panimalay, naa pa ginay impluwensya sa environment. Naa pa ginay impluwensya sa eskwelahan, naa pa ginay impluwensya sa mga barkada. So mao na nga dili maayo ang mga pinulungan. So walay labot ang Seventh-day Adventist niya na.